Kwiragwo mutino nduhuraga hudi na kuri aikari a Ting'ang'a ni kimako kinene thutha wa mutino uria matungire kiroko kia umuthi. Kuringana na aria meyoneire mutino uyu, mwanake uyu akinyirwo o hindi rori ino ya kambeni igukuraga igithie gutabania mihang'o ya kambeni mwena wa Gitaru. Agikira uhoro uyu mukonde OCPD wa Kiambu Joseph Ongaya ni augire ati rori iyo iguthie na mbere na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Gikuyu riri uthuthuria urathie na mbere na kuria andu matiye mawatho riria marekuruhania na kambeni niguo gwithema na mitino ta ino. Wanasiasa pamoja na wote ambao ni washabiki ama wale ambao wanaenenda nao, sheria ya nchi hii tumewekewa sisi zote. Sheria ya nchi hii, sheria ya barabara imewekewa ili watu wawe salama, wanaosafiri, wanaotembea na kila mmoja ambaye anatumia barabara awe salama. So tusije tukafikiria kwamba wakati wa siasa sasa watu waenende tu vile wanavyotaka. Handu-ini hake seneta wa Matangi ni augire ni undu wa kieha na kugania kunyitanira na maafitha borithi magika uthuthuria wao o undu umwe na family ya mutigairi. Kana aliruka kwenye lori, alafu wakati aliruka tena akajaribu kurudi ndani wakati na lori inatembea, na hiyo ndio ikasababisha hiyo ajali. Oho ni ariria aria marateithiriria ateti gutwarithia kambeni ciao na mbere memenyerere ngari-ini iria iramatwara icigo-ini itiganite mirurungano-ini ya kambeni ici niguo gutigirira mitino ta ino ndinahanika. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangeci Wanjane.